kublai pi baro mentangan persang ban pin iya pi kumno ban download ya ki artikel lene ki jurnal da kaba le lempa ki website kumta kene ko por ngin le ha website bakarteng Google Scholar hang ni website ni la ban download free ya ki artikel bat ki jurnal Google Scholar ni type Google 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 Scholar. Itu Google Scholar, klik ini Google Scholar. Tuh, ini Google Scholar. Dengan type dia katakan artikel keba ni kuat ban baik. Terus buang ni dan ada kenika sentimental analysis on Twitter. Yang ni kelawan sentimental analysis on Twitter data. Yang ni klik ke gini ya. Dark blue. Ini cerong tu yang ni. Ini part yang ni PDF. Klik ni PDF. Klik itu PDF. Itu kalau download ni. Itu ada download. Ini kan sentiment analysis of data. Jika ni ada download. Tu ada download. Kita kum ni ka sukbha berkaya rap subun ya kiba le research la ni kiba don kamban refer lembaki artikel la ni ki journals nanti kublai subun ni pi lada ka ne ka video ka ba kapan ia pi kan yarap ia pi snobha ban like ban share lam ban subscribe lam ru ya ka channel ka junga kublai subun